کنفرانس که بودیم سلا یعنی بهش بودیم که آنجا تکیه که بنا به فمیسید دست فمیسید چیه؟ خواهدگران آنجا یعنی ایلاد فمیسید جایی اگه وقت افجن از بودیم که بود چه؟ یعنی وقتی که از بودیم که چه بود؟ جن سر دست مرد کشتن تنش باید کشن يعني تقتل المرأة على يد الرجل فقط لأنها هذا ايش بيقول جنس الخجنة النصرانية الخجنة ما يطالب بالوجود جماعة يعني تجلك الله تجلك شلاطين ولدان وجميع الأولاد وشيء وطلع في نسيب وانا بقول لك ايه خذكرنا عشان تستلزم نوع ده كلامه بنتي دي دراسة تجربات كمان دراسة تفكيرات فيمينيستا يعني تفكيرات كتير تفكيرات جبنا نافش المشين ده كان لكن شو جبنا هو مش من الرسالة غيران كريون الرسالة شيء نوع وقت ما قلنا تغيير في شيء كريون الرسالة شيء نوع كده وكان نتهم دي ده هذا الناس وكان كنتهم نورمال ده هذا الناس وقت الأكل ده بنوع الفرنسية إدي بالي هذا الحال شنطة يعني هو الخط شنطتهم أريئات شوازي تنزيه وجن بسبب تروج. أم لقندي جنوار جيان دكن أم فيروجي أم بري هر تشتكي أم دخوازن هر جنك بگینی راستیا تندیل هم بری جنه چیه راستی خاناس بکه راستی حقاس تندیل سر مهاتنه کرن به هر رنگی که رنگی وی پرنه يعني ام تقو رنگي وين ببيجن مثلا نا ليدون تانية نا مثلا ام بيجن اخفتن تانية اهانت كرنا ده همو ملاندان ام كونه بين ام تندي دبينن تندي ام ج نزلام خاطنه دبينن تندي جبافته جبراته ج او كوري ام مازن دكر حتى هناك داي كانت تندي او كوري خوجي دبينن جبو بيجي ام جرك بزانبن ام خوبيگين آزادی خو ام بيگين راستي خو ام بيگين ام کنه بين حياتك تشاركي خوش ام به هفدار جیان بکن ام خواستکی هر جنه که دخوازن خو بيگين چما مثلا هف گند دروج کی و صداقات آوا کرد يعني گند جنه بی اساسك جبونا جن کنه به خا اداره بکه جبونا جن کنه به خاطر داناس بکه جبونا بالذات کات به روجه تندیال سر جنه هاتی کرن امجی لهمبری و ابجی تورک الهمبری و تندیه انو ام چاو اند بجن جن نکنه به تنه جیان بکه نکنه به تنه سری خوراکه نکنه و اسلام کارو خبات خوابه که ام ده هندر گندا قانن و سلطه ذکوری و اسلام به اقتصاد خواهی به تنه به جیان خواه به زاروک خواه را ام کنه بن هفبش بکن یعنی ام دوی گندی دا وصا ام جیان دکن یعنی فکره که نه انه انسان شکل ظلام قطبه به مقاینه ام دونا کفن باجر ام داده کفن ام ظلام جدی بین اما هدفی ما یکمی چی ام فکره او سلطاوی ظلام سلطاوی او فکره ذکوری ام دندر میجی خدا بکوشن يعني هدف ما يكمل بفي شكلي ام كونبن خوبي جنين راستيا ود گند جنوار دا هر جنكي بخوازه خوبيش خينه خوب خوازه زانه بكي خوب خوازه جحمو قيود جواكن سلطاوي خودو خينه گند جنوار فكري جبو هر جنكي وصل يبرقو جنوار نه فقط گندكي عادي عمليه بنرن جنوار اكاديميكا أوجد كمان بواند كمان تلفون يعني أشتغل يعني خطأ يعني درنا وانا بري شما بري تشون جنها جبارتها بو طب تشتغلين طب نقاش تكرين دما بوجن هجر خد فارزة زنامك نكاروي فارز جن بخفض فارزة جن هجر دندري مالي تشاوا زاروكي خد فارزة دردورا خد فارزة مش درش عينك نعم دنارن جن ده هر جيد ده هر قاضي ده جيو خقرتي شج آلي عسكري ده بيجن شدام جواكي ده آلي سياسي ده هر داري ده رول كاري مزن جن دليزن جن كار بإسلام جيان اما اسلام نكار بيجن جيان
جبر جن أساس بي جوابي على المرأة وإهانتها ومعاقبتها كما يشمل هذا التعريف التهديدات والإهانات وخطاب الكراهية الموجه ليس فقط للنساء ولكن أيضا للأفراد والجماعات على الإنترنت. تصویر تکرار این لحظه برای چهره‌ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای جانایم قید و بنده و الجنم نگار سریر من بتاوین لگولان ویدا